Миле телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассалам алейкум, вешімдеке дақаға бойле малюмат. Мукай толыны су. За последние ступени. Су в сонки босағаже көтерілді ве сон тоқтады. Керече велкі яшайышқа қайта. Елық койды шлер көрішуі. Неселлер бағына сақлап қалмақ керекмаз. Бір ойын бұ илхам, арзу ве севгі. Менімce bu ансамблінің хусусиеті оның сердебасында. Gerçekten de ateş, seviye yüksek. Қырым-татар ойын ансамблінің юбилей концерті насыл кечті. Керечте екінші су басу кетірген зарар көлеміні сайып башладылар. Иш группалары біраз барға кірелер ұдаларының вазиетінен қайт етелер. Сакелер режа еткен вақыт су чекілівіне ве чөплік чықарылығы бойынша жедвел тезелер. Сонки хаберлер ақында Сабина Дениева. Буркач күн эвелсі фелекет кенеде кирişлилерге уджум етті. Геже сайывлы дыққаларда Галина Макарова яшахан чоқ квартиралы евнің азбары суға толды. Я растерялась. Во-первых, Мен шашмаладым. Біріншіден менің мұшықларым бар. Олар сувда бұғыларлар деп қорқтым. Чапып чықтым. Сув пек чоқ едім. Бірінші қатта яшағаным үшін қапыны açқаным мен не yapmaға білмедім. Ич олмадым, бір шейні құртарайым дедім. Сув сонки босағаже көтерілді ве сон тоқтады. Сув севiyesi 1 метрге етті ве бірқач саат бөле торды. Шымды мутехасыслар мағазлардан сув ве лайыны чекіп чықаралар. Регионда зарарха қимет кесмек үшін комиссиялар чалыша. Сув есерлігіне машиналар да оғырады. Шымды оларны тіртіпке кетірелер. Буйси Женя Дудник соқағы. Сакелер елеріне сыпырткелер, швабралар ве шланглар алып, территорияны жиыштырып башладылар. Бу ерде Тиби колледжінің корпусларындан бұры ерлеші. Сув севiyesi бірінші қатқажы көтірілді. Енді сентябрінің біріне же біздің вақытымыз аз қалды. Мен белесем, біз етіштіре білеміз. Су басудан соң тамират етмек керекміз. Студентлерімізні енді баяғы güzelce, келешіклі шарайтте қаршылармыз. Меркези соқақларда сув яваш-яваш экселе. Мелекчесме өзені бойларында демир ве бетон қораларны екмақ керек олды. Бұ өзен Меркези стадиондан сувны қабыл етіп олмасы үшін япылды. Кушлар учқан юксекліктен бақсақ, шымды кереч мұна бойле алда. Меркези базар Роспотребнадзор идарисінің талаплары бойынша қапалы. Он еді азбар, 6 мескен ев ве он бұрмағаз шымды де сув түбінде қала. Меселіні алетмек үшін керечке қошма мақсус техника етіп келді. Бұндан да ғайры, бүгін шарқи бұлғанақ өзенінің темізлев бойынша иш башламаға вазифе қойылды. Иш пролив müessesesinden су анбарына же кечірілежек. Емде дамбаны пекітіп башладылар. Дүневін дамбада чуваларнен 20 тоннаға яқын юк ерлештірілді. Бүгін бұлғанақ өзеніне су ақмай демек олыр. Су чекіп чықарылығы бойынша иш девам ете. Вете керіште дегіл, еді құю районында да иш алып барыла. Бұл күнден башлап, 10 иш группасы территорияларына айланып, филиет кетірген зарарға қызмет кеседжеклер. Бұл шер мемориетінің векилері ве ерлі мебуслар олажақ. Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның авелесі бойынша тазминатларына зарар көргендер сентябрдың біріне же елді етеджеклер. Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, Милет үшін, Керич. Русияда ясақ етілген террористік тешкілата іштірак етуде қабатланған 5 адамны яқаладылар. Оларның ұчу ақярда мақсыз қызметлерінің қолырына тұштылер, Дайекса, Ахмеджет ве Бақшасарай районларында. Оларның евлерінде тінтулер кечті, қатырлатам кеченлері да 4 қырымлығына террористік фалиет себебінден макюметтілер. Ер кішілеріні 12 елдан 18 елға же азатлықтан марум еттілер. Медениет еваны тамир етмек ве Жанкой районында эколог-биологик меркезі реконструкциясының екінші басамағыны еккүнлемек. Бұл яқын келечекнің эсас вазифесыдыр. Шымали Қырым көзігінде деніші тәфсилатлар Султане Ситакаеваның левхасында. Жанкой районының Майска көйінде медениет евінің ичкі ветішқы көрініші яқшы дегіл. Ама бұл вазиет балаларға иджатнен оғрашмаға кедер етмей. Мұнда хореография, цирк ве театраль медениетті кереклері, вокал ансамбльлері açılды. Медениет еві яшлар үшін пек кереклі реконструкция лязым. Дам ақыза таванешіле серджілер отырған екінші тараф толусынен қапалы. Бұл ерде цирк коллективі чалыша. Сана бұтынле чурыда анда бір кімсе юрме елбет.
Вазиятын дыныштырмеген ниетленелер ерлі акимиет энді объект реконструкция төлеві бойынша лейха смета весиқаларына азырлады. Будем направлять депутатские. Cumhuriyet yolbaşçısı adına, Konstantinov adına mebuslardan müracaat yollayacağız. Olar yardım etmeleri için medeniyet evini tertipke getirmek gerek. Küçük alqalı koyu ise endi Jankoy rayonu boyunca herkesini celp etken merkezge çevirildi. Mında keçken seni ekolog biologik merkezinin rekonstruksiyası başlandı. Parkta temizlik, alleyalar jıyıştırıldı, skemliler ve urnalar yerleştirildi. Hayvanlar için kafesler peyda oldu, yolçuklarga ise plitka töşeldi. Здесь у нас отремонтирован пруд. Bu yerde yaldağan kuşlar için tıynak tamir etildi. 6 ak kuş ve çeşit papiler var. Hem de bu yerde diğer kuşlar için 2 büyük kafes olacak. Strauslar için kışlık yer hazırlana. Merkezinin rekonstruksiyasına 19 milyon rubli ayrıldı. İkinci basamakны sentyabrның 1-неде yekunlemege planlaştıralar. Küçük Alkalı koyu, Jankoy rayonunun en yaxşı koylerinden biri. Bu yerde pek dülber mektep, tamir etilgen klub. Adamlar bütün Kırım'dan keleler, babalarga hayvanlarını göstereler. Amma ogde da iş var ve hepsi meselelerini halk programmasına kirsetermiz. Jankoy rayonunda seslendirilgen eposessualler hakimiyet firqasının halk programmasına koşulacak. Yakın vakitte mebuslar Krasnoperекопск rayonuna ve Ermeni Bazar şehrine ziyaret edecekler. Sultaniye Stakayeva, Виталий Голубев, Millet için Jankoy rayonu. Крымская власть от Багрова к Аксенову серлевала китабның 3-нчы томыны бүгін саясетшіна Жемат палатасының рейсі Александр Форманчук тақдим етті. Тедбір Франко адына китапханеде кечті, 3-нчы қысым üzerinde iş 2 yıl devam etті. Kitap 600 nusxa tiражы ile neşir etildi. Kitapta Kırım hakimiyeti yanıdan tüzülümünün 30 yıllık devarı talil etili. Bu işni müellif 2014 senesi başlanğan edi. 1 ve 2 tomlar 90 senelerinin başına ve ortasına bağışlandı. 3-cüsü ise tarihi neticeler çıkarılıvıdır. Alexander Formanchuk hepsi vakalarının şahı edi ve o devirde Cumhuriyetinin 1 şahslarının doğrudan doğru çalıştı. Men öz көргенлерім ve biz başımızdan geçirgen vakalar hakkında tarif etmege istegim бар edi. Ve men Kırım tarihinin esas şahıslarını yaxşı biledim. Bazılarının dost edik, başkalarının takdir başkaca bağladı. Şunun için men kitabımның sayfelerinde bunun paylaşmağa karar aldım. Kitapның 1-2 tomu 2020 sene Kırım Cumhuriyeti'nin devlet mükafatına nail oldu. Bu kitaplar Kırım Ali Okuf yurtlarının kitaphanelerine yollanıldı. Александр Андреевичнің kitaplары nesillerni bağlagan köpür olacak. O zemanevi yaşlarga sonki 30 yıl devamında Kırım hakimiyeti hakkında, onun muvaffakiyetleri ve uğursuzlukları hakkında tarif edecek. Yakın vakitte neşirinin elektron şekilde de peyda olacak. Müellifni hayırlamak için alimler, jurnalistler, ülkeşinaslar, dostlar ve tuğanlar teşrif buyurdular. Alexander Formanchuk işini devam edecek. 4. tomda Podsovet devrini tasvir edecek. 5-sini ise 14. senenin vakalarına ve yarımada Rusiyanın birleşken sonki devirge bağışlayacak. Kırım siyasetşinaslары bir talay tehlikelerge uğradı ve bu haqda Alexander Andreevich'nin kitabını okumak meraklıdır. Elbette buna çeşit adamlar ayrıca seslendiler ve Kırım hakimiyeti 30 yıl devamında her şeyini muvaffakiyet ile eda etti demek doğru olmaz. Ama esas sualler doğru koyuldu ve doğru çözüldü ve Alexander Andreevich bunu hepsini gösterdi. Balıklava rayonunun Orkusta koyunda er yıl koydaşlar kuruşuvu geçirili. Cenkten evvel bu koy en büyük Kırım Tatar koylerinden biri edi. Geçmiş ve şimdiki vakit görüşken yer hakkında Kime Sedametovanың levhası. Байдар вадейсінде Оркустаде падланған ажайып дүлбер ер бар. 1944 сене бұ ерден Өзбекистанға 350-ден зияде Кырым татар хорантасы сүргін әтілген еді. Енді онлар же ел кечкен сон бұ ерде ел ярымаданын чешіт районларындан адамлар келіп топланалар. Оларны тамырлары бірлештіре. Олар койның тарихыны девам еттірелер. Бұ енді 32-ші койдештер көрішівідір. Адетінже, тедбір сүргінлік құрбанларына бағышланған хатыра таш янында дуа оқылығында başlandı. Bugün koydeşler vatan toprağına kaytap olamağanlarını da analar.
Балалық ве яшлық, пішкінлік ве қартлық. Бүгін келіп еткен әр бір кіші үшін койның тарихы оларның шахси тарихының парчасыдыр. Ridvan Bekirov 1934 сене доқты. 77 елдан соң, о бір вақытлары оларның evleri olған ерде тұра. 6 адам болып, 6 комнатада yaşadık. Cenk vaktinde. Cenk vaktinde bir komnatamızı saldatlar bilediler. Saldatlar oturdu bir komnatamızda. 44. yılınaca yaşadık bir yerde. 1944. 44. yılı 18. May günü sabah saat 6'dan gelip bizi 15 dakika muhlet veremiz. Çıkın uyunuzdan, siz sürgün olasınız dediler. Onlar же ел keçse bile tamırlar tarta. Zori Osmanova Өзбекистанда doğdu ama bu yükler vatan hakkında tarif etkende onun közleri o günde acayip manzaralar canlanaydı. Aman yarım asır geçken son milletimiz ana toprağımızga qaytıp oldu. Zori Hanım Osmanova 5 balanın anası ve 10 torunun bitası. Kırımga abdet olgan devirni gönlül sıcaklığıyla hatırlay. Adetlerimiz baştan birleşedik, barıp gelişedik. Ama koronavirüs herkese ayırdı dese olacak. Birliktik, birbirimizden çıkmaydık. Akşam olsa gecelerini yürüyedik, dualar okup yürüyedik. Oraza kenede tutam. Allah'a şükür bunda kegenden belli oraza tutam. Allah'a şükür. Baştan yürüyedik male. Oraza tutkanda Kadir gecelerini malede yürüyedik, gece çıkıp yürüyedik. Şunu endi уже ölüm kadarlık benim küçüm yok, benim için yürümeyim çok. Kucaklanuvlar, tebessümler ve gözyaşlar, ziyafet, oyunlar ve tana tilimizde okulgan şiirler, duygularını bir kimse tutup olamay. Cenkten son Urkustak oyunu передовой dep adladılar. Cenkten evvel bu yerde yüzlerce Kırım Tatar ailesi yaşaydı. Şimdi yerli sakinler aytkalarına göre tek 18 хорanta kaldı. Yıl-yıldan hartlarının sayısı eksili ama koçup gelgen balalı хоранtalar çoklaşa. Böyle etip nesil arabaq peyda ola. Akimi Sedemetova, Ramazan Aливамов, Said Lilayev, Millet için Balaklava rayonu. Yanıdan tızılgen yaşayış Kırım paytaxtında azbarlar abadanlaştırılığı devam etti. Onlardan 17'si bu senenin lehasına kırsetildi. Müdetlerini vakitinde tapşırıp yetiştirecekler mi? Bu haqda Lila İslamov'un levhası. Балаклавская соғағында 119 санлы evinin azbarında toz, tufan ve kalabalık. Koruyuculuk brigadası evvelki dış hizmetçinin hatalarını düzeltti. Şimdilik işlerinin 60% becerildi. Evveleri bu eniş yeridi, yağınaklar yağan vakit bu yer batağa çevreliydi. Endi monda böyle doğru asfaltnin töşelgen merdiveni göremiz. Evvelki dış hizmetçi işlerini kerek olğanı gibi becermedi. Yerliler aytkanlarına göre iş aprel ayında başladı. 4 ay devamında evvel çalışan koruyucular tek asfaltını koçirdiler ve tek şimdi iş yerinden kıvırdap başladı. Biz her şey biz için yapılganını anlayımız. Bu yer pek dülber olacak deyler ve biz umut etemiz ki bu iş tezce biter. Parkovkadan gayrı proyekt boyunca aliyalarını da tertipke getirecekler. İşlerini avgust 10'unda başladılar ve oktyabrda yüklenmegen yetleneler. На данный момент идет подготовка. Шымдығы вақытта yol asfalt тешілігі үшін тегізлене, тоз yok етіле. Шымды гудронатор келечек, қарышманы төкеджеміз ve үйлеге яқын asfalt кетірілежегіні bekleyimiz. Nikanорова соғағында çok katlı evlerinin azbarında da buna oşağan vaziyet. Bu yerde evveleri çalışan dış hizmetçi işini bitirmedi. Yani brigada bir hafta evvelsi tamiratının uğraşıp başladı. Yaxşı olacağı anlaşıla ebet ama tamirat pek çok sozuldu. Bu endi yarım yıldan ziyade sürüle. Yani parkovka, kaldırmalar ve bala meydanı. Sakinler azbar abadanlaştırılığı boyunca işler yükünlevini sabırsızlıkla bekleyler. Замазываем бордюрчики. Бордюрчықларны yerleştiremiz, yapıştıramız, tıkışları görünmesin dep. Her şey dülber olmalı. Umumen
мен Ахмеджите бу сене 17 азбарны тамир этмеге планлаштыралар. Общая сумма финансирования за счет Он айтлы шehir muhiti boyunca maliye ayrıluvının umumi kolemi 117 milyon rubleni teşkil etti ve 170 milyon ruble municipal büdjet koşa. Daha territoriyalar tapşırılmadı. Tapşırılıf müddetleri sentyabrının birinde planlaştırılgan edi. Ama 6 territoriyaga nisbetten bıstış hizmetçi teşkilatlarını deniştirdik. Avans paraları berilmegen edi. Şunun için olar işini bitirmeyecekleri anlaşıla edi. Бунин bir vaqtda paytaxtda 5 cema territoriyası tamir etili. Mesken ve şehir muhiti adlı milli liha boyunca bu sene ularının rekonstruksiyasına 240 milyon ruble ayrıldı. Liliya İslamova, Sait Velilayev, Millet için. Bir oyun bu ilham, arzu, sevgi ve halkımızın çok asırlık tarihi. Ahmedjete Ateş oyun ansamblının jubiley konserti keçti. 5 yıl devamında kolektivni defalarca Kırım'da ve ondan tış en yakşı dep tanıdılar. Bugün Ateş 400 iştirakçını birleştiren mevzuna Sabina Deniyeva devam etti. Hareketler yapısı bir şekilde. Ateş oyun ansamblinin çıkışlarında parlak güneş, bahçe ve yüzüm bakılarının kokusu aksalına. Ateş Esabat konsertini takdim etti. Я думаю, особенность этого ансамбля заключается... Menimce bu ansamblinin hususiyeti onun serlevasında. Gerçekten de ateş, seviye yüksek. Bu ansamblge meni dostlarım çağırdılar. Men keç, 28 yaşımda oynap başladım. Ve 4 yıldan beri mında katnayım. Oynamak için hiç bir vakit geç değil. Ansamblge 4 yaştan balalarını kabul etilir. Bugünkü konser olar için mühim vakıya. Yaş artistler özlerini ayamay, çok vakit hazırlık kurdular. Haftada 3 kere katnayım, hiç yorulmayım. Ders 2 ya da 3 saat devam etti. Ансамбльді пек бегенем, çünkü bu yerde dostlarım çok ve kıyımlar pek dülber. Ansamblinin erişmeleri arasında regional, cumhuri ve halkara mükafatlar. Midat Halilov bu kolektivnin temelcisi ve rehberidir. 5 yılın devamında 25 ufak balacıktan bizde bugünkü günge 400'den ziyade bala katnay. Bu balar çok konkurslarga, festivallarga katnaylar ve her yerde birinci yerlerin kazanarlar. Bizim balarımız Oz halk oyunu seviyorlar. Tek Oz halk oyunu, Kırım Tatar oyunlarını oynaylar. Midat Halilov'un fikrince ansamblinin o günde turgan en büyük vazife milli oyunumuzni saqlab kalmak, ileriletmek ve onu dünya medeniyetinin variyeti etmek dep düşünüyor. Bugün yardımımızda Ateş'nin 5 filialı var. Növbetteki konsert eski Kırım şehrinde avgustun 19 günü geçecek. Sabina Deniyeva, Artur Çalı, Millet için. Şimdiki dakika bu haberlerinin hepsi de gelecek yayınımızda kaçırmayın.